Prevare, velike i male, su svuda oko nas. Ponekad su tako zgodno i maštovito osmišljene da zaslužuju i istinsko poštovanje. Eto, recimo, u tijeku je osvajanje državnih poduzeća od strane nove vlasti. Kako taj proces traje već beskrajno dugo, nakon 2 mjeseca još nisu formirana ni sva ministarstva, pa ljudi koji već 4 godine strpljivo čekaju svoju fotelju, pomalo gube strpljenje i nastoje se snaći kako god znaju i umiju, a nije da ne umiju, ipak su to iskusni stranački ljudi. A imali bolje fotelje od fotelje savjetnika direktora neke banke, i to još državne banke. Malo je tako dobrih fotelja čak i u Hrvatskoj, pa natječaj za to radno mjesto treba pažljivo provesti, tako da ga nitko ne vidi osim onog tko treba da ga vidi. A ima li boljeg natječaja od onog kojeg objavite dan uoči uskršnjih blagdana i zatvorite ga odmah nakon Uskrsa? Tko se normalan tijekom Uskrsa nada takvom lijepom kožnom brlogu, osim nekog sretnog stranačkog zeke, kojega je odlučio udomiti direktor naše Hrvatske državne banke, koja se sasvim prigodno zove Croatia banka. Jer kad je naša banka, onda je samo za naše. Direktora je postavila doduše još bivša vlast, ali se čovjek sad s pravom nada da će mu zec iz šešira nove vlasti dobro doći kod te iste vlasti. Pa je u četvrtak, dan prije uskrsnih blagdana, stari direktor raspisao natječaj za novog savjetnika, koji traje, gle vraga, samo do utorka, dan iza blagdana. Natječaj reda radi objavljen na portalu Moj posao, a na web stranicama same banke je istodobno stajalo kako trenutno nema slobodnih radnih mjesta. Osim za naše, ali to su zaboravili dodati. Kako bi se maksimalno smanjila vjerojatnost da će se na taj natječaj javiti itko drugi, nikad ne znaš, ima očajnika koji preko Uskrsa gledaju natječaje, postavljeni su visoki kriteriji. Iskustvo u praktičnom odvjetništvu i međunarodno bankovno iskustvo. Zvuči izuzetno zahtjevno. Bankar sa međunarodnim iskustvom, ali koji je istodobno radi i u praksi kao odvjetnik. Tko tome može udovoljiti osim našeg zeke? Jer on je zapravo odvjetnik, a svoje međunarodno iskustvo kalio je u ni manje ni više nego u Bosna Hypo leasingu. Uz tu se uglednu financijsku kuću doduše vežu neke druge milijunske prevare, ali nas vesele i ove naše male, slatke hrvatske prevare, pogotovo kada ih rade zečevi na račun ovaca. Tko je imenom i prezimenom zec u ovom slučaju i nije više toliko bitno, važno da su ovce sanaciju Croatia banke svojedobno platile 588 milijuna kuna. Jeleni Milić. Svaka klinka može to što pokušava mučena Sandra, ali ozbiljan trud je potreban da se postane NATO starleta. Inače, ovo nije fotomontaža. Mada Jeleni ne smetaju ni naše fotomontaže. Za jednu od njih koju smo napravili u emisiji je rekla da je okej sa mnom. Fotomontaže zaista ponekad umeju da uhvate nečiju dušu, ako je imaju. Ali dosta priča o starletama. Prelazimo na ozbiljnije teme. Poplave. Da, još od 2014. godine Vlada Republike Srbije pokušava da smisli kako da izbjegne katastrofu od pre 2 godine. Sektor za vanredne situacije će napraviti jednu ekipu koja će voditi računa o i meteorološkim i hidrološkim najavama. Čekajte, Sektor za vanredne situacije pravi ekipu za praćenje meteoroloških najava? Pa šta vi tamo radite ako ne pratite vremensku prognozu? Ja pratim vremensku prognozu na svom telefonu, a vi tek sada pravite sektor za to. Dosta rano je krenula ova poplava već početkom marta. Dolazi april, dolazi maj, mogu da budu kišni. April i maj mogu da budu kišni? Pa mogli biste da otvorite sektor i za procenu da li proleće može da bude kišno? Možda i sektor za kiše jesenje? Zbunilo ih je što u martu dolaze poplave. Poranila, eto. Ko bi rekao da kad vremenska prognoza 7 dana zaredom pokazuje oblačiće sa kapljicama, može da bude poplava? A zaboravio sam. Nisu još formirali sektor za praćenje prognoze. A možda bi trebalo da se otvori i sektor za praćenje paljenja zastava. Malo se sklonite da nekog ne zapalim, bit će mi žao. Biće mu žao ako nekog zapali. Ali šta da se radi? Zastava mora da se spali. Nikad dosadno sa Vojislavom Šešeljem, poznatim po tome što svoje političke poruke neprijateljima šalje drevnim indijanskim običajem, dimnim signalima. A kad već govorimo o nejasnim porukama... Premijer Srbije Aleksandar Vučić je danas rekao da plate ministrima ne bi trebalo povećavati, a da bi to trebalo učiniti nastavnicima, profesorima i medicinskom osoblju. Tako je.
plate nastavnicima, profesorima i medicinskom osoblju treba povećati. Podržavam ovaj predlog opozicije da vlast poveća... Čekaj, ko je ovo rekao? Premijer Srbije Aleksandar Vučić. Ali jer nije on smanji... I sad sam sebi govori... Kako je ovo preokrenuo, svaka čast. On od sebe traži da poveća plate koje je sam smanjio. I mediji to prenose bez pitanja. To se zove disciplina. Da. A odmah preko Drine, ovde u Republici Srpskoj, nema priče o povećanju ove ili one plate, već samo o poskupljenjima. Prolongirana odluka o poskupljenju struje, ali zato najava o povećanju akciza. Da, mora nešto da poskupim. Zamišljam kako tamo u vladi bacaju kockicu, pa ako padne na 1, poskupi struja. Ako padne na 2, poskupe hleb i mleko. Ako padne na 3, povećaju akcize. Ali dobro je to fora. Najavljuješ poskupljenje struje, svi to očekuju, onda kažeš ne, neće se to desiti, ali ćemo da povećamo akcize. I svi viču, to majstore! Ali to nije vest iz Republike Srpske koja mi je najviše privukla pažnju. Disciplinska komisija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske 10. marta ove godine jednoglasno odlučila da doktorka Vesna Novaković, šef odeljenja intenzivne njege i terapije klinike za dječje bolesti, nije primala mito, za što je optužila Aleksandra Vesić, majka jedne od beba koje se leče na toj klinici. Bravo za disciplinsku komisiju. Vala, svaki čas neko optužuje doktore da primaju mito. Kao i ta majka Aleksandra Vesić. Svašta ljudi izmišljaju za malo medijske pažnje. Mislim, ko je ikada čuo da doktori primaju mito? Između Srbije i Hrvatske. Lekcije o tome gde Šešelj treba da bude 31. marta. Zagreb je još jednom po principu red politike, red prava, Beogradu poručio da hrvatsku saglasnost za otvaranje poglavlja 23 neće lako dobiti. Da, iako Hagu ne smeta to što Vojislav Šešelj neće biti na izricanju njegove presude u Haškom tribunalu, Hrvatska po pravilu mora da bude veći katolik od pape ili veći tribunal od Haga. Svi znamo šta je Hrvatska prošla i koji su te kriterije koje smo mi trebali ispuniti. Mi samo tražimo da svaki novi član koji se hoće učlaniti i biti član Europske unije treba ići kroz iste standarde i iste kriterije treba proći. To je Srbija, to će biti i Bosna i Hercegovina i danas, sutra i druga zemlja. Da, danas Srbija treba da isporuči Šešelja, sutra će možda Bosna morati da isporuči Šešelja. Nikad se ne zna koja zemlja bi mogla da isporuči Šešelja. Čak bi Šešelj, kad bi mu vratili pasoš, mogu da putuje po zemljama koje se nadaju da postanu članice EU, kako bi ga isporučile u nadi da postanu članice EU. Ili sam ja pogrešno shvatio celu priču? Da li ste vi nešto shvatili premijeru Aleksandre Vučiću? Ja moram da priznam da uvek ne razumem hrvatske zvaničnike. Pa normalno da ne razumete. Pa ni u Hrvatskoj niko ne razume šta priča taj premijer Orešković. U cveću. Vlada Tihomira Oreškovića dala je do znanja Srbiji kako postoji mogućnost blokade njezinih pristupnih pregovora sa Europskom unijom o pitanju poglavlja 23. Da, sve to zbog Šešelja. Ali pazite tu briljantnu logiku hrvatske vlade. Hrvatska, ljuta na Šešelja, odlučuje da Šešelju zagorča život tako što će da blokira put Srbija u EU, što je inače predizborni program Vojislava Šešelja, da Srbija ne uđe u EU. Bravo. Mene samo zanima da li srpski i hrvatski političari imaju neki dogovor u fazonu, kad god su kod jednih izbori, treba da se smisli neka međusobna frka. Evo, imali smo tenzije oko blokade granica kad su u Hrvatskoj bili izbori, a sad pred izbore u Srbiji tenzija zbog Šešelja. Mada mene zanima kako sve to dotiče Vojislava Šešelja. 31. marta u 10 sati Vojislav Šešelj će kod kuće gledati javni medijski servis, u nadi da će državna televizija direktno prenositi izricanje presude u Hagu. Boli ga uvo. Na kraju ispadne da se ovi više svađaju nego Šešelj, što nije lako postići. Nije pomogla ni poseta princa Charlesa i Hrvatskoj i Srbiji. Njega smo bar mogli da razumemo. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da sam danas ovde u prilici da vam se kratko obratim. Gospodine prinče, ne morate više ništa da kažete. Sastavili ste smisleniju rečenicu od većine političara koji vas slušaju. Kao i neki drugi ljudi koji mi padaju na pamet. A svakako smislenija rečenica od onoga što je NATO lobistkinja i starleta Jelena Milić. Da, od sada je uvek zovem i NATO starletom.
napisala kao zamerku organizatorima dočeka princa Charlesa. Naime, dobrodošlicu princu Charlesu i vojvotkinji od Cornwalla su im poželjela, pored zvaničnika, i deca u srpskim narodnim nošnjama, koji su ih na tradicionalan način dočekala pogačom i solju. Na šta je Jelena Milić oštro reagovala, pitajući da li postoje i druge etničke grupe u Srbiji. Eto, sada Jeleni Milić smetaju i deca u srpskoj narodnoj nošnji. A nisu je smetali kad su deca u srpskoj narodnoj nošnji dočekala i generalnog sekretara NATO-a u Beogradu u novembru prošle godine. Tad očigledno nije bilo drugih etničkih grupa u Srbiji. Sve su se pojavile za par meseci. Jelena, prepuni ste bisera. O vama bih mogao da snimim film i nazvaću ga Jelena Milić, prostor koji je logika napustila. A logika je malo napustila i neke bitnije ljude. Zalagaće se da Srbija bude država socijalne pravde, poručio je lider socijalista. Vojvodina je srpska autonomija. Ona je autonomija u Srbiji, a ne protiv Srbije. Ali kakve veze ima autonomija Vojvodine sa socijalnom pravdom? Mislim, ne sećam se da su tvorci srpske autonomije tada govorili moramo ovo da završimo kako bismo zaštitili penzije. Koji ovi baš i nisu nešto zaštitili. A kampanju su zvanično započeli i Dveri i DSS, oštro i nemilosrdno. Čekaj bre, što ste mi pustili snimak Tamburica feste na Petrovaradinu? A to je skup Dveri i DSS? Ja sam iznenađen. Nećete mi valjda reći da i SNS ima neke moderne fore. Izvinite, šta mislite o rezultatima rada vlade? Ma ova vlada ništa ne radi. Narod nema od čega da živi. Konačno neko da udari po devojkama koji ide u šoping. Vala, upravo je SNS, one su najveći neprijatelji Srbije i srpskog naroda. Svaka kesa iz šopinga je udar na premijera i državu. A jačina udara se meri od C&A do Tomija Hilfigera. Nemojte mene, ne znam ja te marke. Ne daj Bože da ih znam pa da završim u predizbornom spotu SNS-a. Ali mi je početak spota Pokreta Dosta je bilo još zanimljiviji. Zamrznut kadar i živa muzika. Ko je ludilo poruka? Evo, pogledajte kako meni stoji. Bu! Trebalo bi to da urede, malo da uplaši ljude. Ništa ne mora ni da se kaže. A i to je bolje nego da se kaže nešto blesavo. Otpor je počeo noćas. Ne, otpor je počeo 98. godine. I znamo kako se to završilo. Molim vas, gospodine Ješiću, nemojte da nas podsjećate. Idite vi lepo nazad u tu 98. godinu pa pokušajte nešto drugačije da uradite. Jel može? A možda je još jedan čovek poželeo da je nešto drugačije uradio. Juče je doneta presuda Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Za zločine protiv običaja ratovanja. Veće smatra da nema dokaza da je postojala genocidna namera ni kod Karadžića, ni kod članova zajedničkog zločinačkog poduhvata, kao ni kod pojedinačnih izvršilaca zločina da se istrebi i potpuno uništi muslimansko i hrvatsko stanovništvo. Nema dovoljno dokaza da veće zaključi da je u tim opštinama počinjen genocid. Optuženi nije kriv za genocid. U vremenu u kome nemamo baš mnogo razloga za slavlje, malo radosti donosi nam svaka pobjeda nad Hrvatima. A da se ne lažemo, u svemu ih pobeđujemo. U košarci, u tenisu, u vaterpolu, u fudbalu, dobro, na Soniju. Pa zašto ne reći i u onome što nam je svima najvažnije, u Severini. Prošle nedelje... Dobro... Prošle nedelje zabeležili smo još jedan trijumf za koji nismo ni bili svesni dok nam ga nije otkrio jedan čovek. Dakle, vi radite šta hoćete, kako hoćete, na načine koji hoćete. Vaše pravo, ponosan što to pravo imate u Srbiji, potpuno zagarantovano, jer sam video neki u našem okruženju, imali su jednu emisiju satiričnog tipa Ivana Ivanovića ili Zorana Kesića. Posle te prve emisije više emisije nema. U Srbiji, kao što vidite, godinama koliko hoćete takvih emisija na nedeljnom nivou i to valjda govori. Govorimo o zemljama Evropske unije. Tako da mi se čini da to dobro govori o našoj zemlji. Tako je.
Molim vas, dok u okruženju rukama cenzurišu emisije, a Srbin satiričnom viljuškicom boc, i to na nedeljnom nivou. Satira je u ostalom uvek bila odraz medijske slobode, čak i u slobino vreme. Premijer Vučić ovde konkretno govori o ukidanju emisije Montirani proces na Hrvatskoj radioteleviziji, koju uređuju naše kolege sa portala Newsbar. Taj Newsbar, to vam je nešto kao naš Newsnet, samo što nije smešan, a Montirani proces je nešto kao 24 minuta, samo što više ne postoji. Dobar večer, dame i gospodo, i oni koji mogu birati između toga. Dobrodošli u Montirani proces. Ovu epizodu vam donosi Nikola Tesla. Nikola Tesla. Što bi tek napravio da sam bio Hrvat? Da, svi žalimo. Sada bi bili barem 100 godina napredniji. 9 tačaka optužnice, nalog za hapšenje koji je žalbeno veće izdalo 17. juna 2015. godine, postaje bespredmetan. Prema tome, Vojislav Šešelj je po izricanju ove presude slobodan čovek. Malo pre su me obavestili moji saradnici koju je presudu donelo sudsko veće Haškog tribunala. Ovog puta, posle tolikih procesa nevino optuženim Srbima koji su kažnjeni drakonskim kaznama, pojavilo se dvoje sudija časnih i poštenih ljudi, Jean-Claude Antonetti iz Francuske i Mandiaye Niang iz Senegala, koji su pokazali da su profesionalizam, čast i obraz iznad svakog političkog pritiska, odoleli su svim pritiscima i doneli sa pravnog aspekta jedinu moguću presudu. Ja izražavam ogromno žaljenje što moji bliski prijatelji Milan Martić, aktuelni predsjednik Republike Srpske Krajine u zatočeništvu, general Zdravko Tolimir koji je neki dan pogubljen u Haškom tribunalu, Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske i mnogi drugi nisu imali u sudskom veću časne i poštene sudije i oni bi već odavno bili oslobođeni da je bilo tako. Moj stav prema Haškom tribunalu kao antisrpskom sudu i kao instrumentu novog svetskog poretka nije se ni za dlaku promenio. Onog trenutka kad sam krenuo u Hag, znao sam da mi nijedan zločin ne mogu dokazati. Tamo sam pobio sva lažna svedočenja i raskrinkao sva falsifikovana dokumenta. A da vam iskreno kažem, posle me više, kad sam završio svoj posao i pobedio, nije mnogo ni interesovala izrečena kazna, odnosno izrečena presuda, prođo bez kazne, a možda sam mogao bar malo da dobijem da ne besne ovoliko srpski neprijatelji i van Srbije i u Srbiji. Pa sad ćemo prvo vidjeti hoće li se tužilaštvo žaliti. A ja sam već podneo zahtev da mi se isplati odšteta od 12 miliona evra sa specifikacijom. To sam podneo 2012. godine. Sad bi mogao za ove 4 godine još da dopunim taj zahtev, možda za još 2 miliona evra, jer sam osjećao veliku patnju sve ove godine dok sam čekao presudu. I kad sam bio u Hagu, razboleo sam se bio i od nekih novih boleština, a i znate i ovde danima, mesecima nisam mogao mirno da spavam, nisam mogao ništa da radim. Bio sam kao izbezumljen strepeći od te presude. To valjda vi svi znate koliko sam ja strepeo. Ne, Republiku Srbiju neću tužiti. Čekajte prvo da to dobijem.
jedan veliki deo će ići za Srpsku radikalnu stranku, a jedan veliki deo će ići i za dobrotvorne svrhe. Ja bih jedan deo novca izdvojio, kad je reč o dobrotvornim svrhama, za pomoć srpskim kulturnim institucijama do kojih najviše držim, poput Srpske književne zadruge, Matice Srpske, a već odavno se bavi mišlju da bi bilo lepo da finansiram štampanje celokupne srpske književnosti do Vuka Karadžića. Uopšte me ne interesuju njihove reakcije. Ako slučajno budu bezobrazniji nego što je podnošljivo, onda će oni morati da strepe od moje reakcije, posebno Hrvati. Videli ste kako im se kost zaglavila u grlu krajem 2014. godine kad su krenuli džonom protiv mene. Odmah sam im promenio kadrovsku strukturu državnog vrha. Najurio i Ivu Josipovića, posle Milanovića, doveo na vlast moju dragu Kolindicu i sad očekujem da me Kolinda pozove u zvaničnu posetu. Imam neka obećanja da ispunim. Bravo, momci! Preposi ga. Šta je Boškić, malo vunica uhvatila, a dok je brat vedrio i oblačio, a? Šta je bilo? Jeli? Svemoćni. Da, s mojim bratom. Danas ja častim. A što moj Danas je moja čast. Ja. Kume Boro! Dragan je to... Pa ti znaš ko sam ja! Pa svaka čast kad me pamtiš! Da, ova presuda je sramotna, ja bih rekao. Za Haški sud je poraz haškog tužiteljstva. Čovjek koji svi znamo, koji evo danas sam tu u Vukovaru, koji je zlo učinio i koji nije malo pokazao kajanje, ni onda, ni danas. I to vidimo da danas čovjek koji evo pali hrvatske zastave i zastave Europske unije. Nažalost, evo, Haški sud je osudio svoje. Današnja oslobađajuća presuda jednom od najvećih zločinaca na našim prostorima doista je ogroman udarac međunarodnom kaznenom pravu. Ona je upravo sramotna. Ako uzmete u obzir da je Haški sud Šešelja osudio na 4 godine i 9 mjeseci zatvora samo radi iskazivanja nepoštivanja prema tome sudu i radi prijetnje svjedocima u pojedinim slučajevima, a da ga je danas oslobodio radi huškanja i poticanja na eksterminaciju, uništavanje cijelih naroda i na genocid, to doista ne može biti ništa drugo nego poraz međunarodnog kaznenog prava. Danas molimo za sve njegove žrtve i žrtve velikosrpske politike od Vukovara preko Škabrnje do Sarajeva, Srebrenice i do Kosova. Međutim, isto tako je činjenica da je Hrvatska danas slobodna i samostalna država i to nam niko neće uzeti. I Šešeljeva je politika upravo u Hrvatskoj doživjela svoj prvi i najveći poraz i to je nepovratno. I idemo razmišljati o tome. Nadalje moram kazati da Hrvatska ne može i neće prihvatiti ovu sramotnu presudu i nastavit ćemo raditi sve što je u našoj moći kako bi pravda bila zadovoljena. Međunarodno pravo možda je danas zakazalo, ali vjerujte mi, pravda neće. Teško komentirati uopće, moram reći da sam zgrožen. Zapravo sam zgrožen na ovaj dan, na ovom mjestu, da čujem takvu vijest o takvoj nepravdi. Da jedan notorni zločinac, ratni zločinac, koji ustoji harlekin, koji se smije i nama i cijelom svijetu i tom sudu koji ga nije znao presuditi, doista da je oslobođen po svim točkama, koliko sam čuo, ne znam detalje, doista kažem, evo, konsternira sam. Crnogorski premijer Milo Đukanović čestitao je slobodu Vojislavu Šešelju. Evo reakcija i ostalih zvaničnika. Ne mogu da razumijem da neko ko je dokazano učestvovao u planiranju svega onoga što se desilo u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu bude oslobođen. Mera za Srbina je da li ga je Haški tribunal osudio ili oslobodio. Kako komentarišete? Evo tako. Evo baš tako.
indiferentno, ja nemam nikakve osjećanja prema njemu. Ova presuda je sramotna, ja bih rekao, za Haški sud je poraz haškog tužiteljstva. Čovjek koji svi znamo, koji evo danas sam tu u Vukovaru, koji je zlo učinio i koji nije malo pokazao kajanje, ni onda, ni danas, i to vidimo da danas čovjek koji evo pali hrvatske zastave. Na neki način zadovoljan sam što neke od teza našeg pravnog tima u sporu sa Hrvatskom pred Međunarodnim sudom pravde su danas bile ponovljene od strane jednog sudije Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju koji dolazi iz Francuske. Idemo sada do zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje se predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović obraća javnosti. I to za žrtve i za Bosnu i Hercegovinu nema poseban značaj. Ono što ima poseban značaj je činjenica da je presuda izrečena jednoj užasnoj ideologiji i politici. Nakon temeljitog sudskog procesa, koji je vođen po najvišim svjetskim standardima i koji je trajao 6 godina, predvodnik političkih i vojnih snaga koji su izvršile potpuno etničko čišćenje na polovici teritorije BiH, koji su u tu svrhu izvršile masovne nasilne deportacije i protjerivanja, organizovale koncentracione logore u kojima su izvršena masovna ubistva i zločine nad zatočenim civilima, izvršili višegodišnju opsadu i kampanju granatiranja i ubijanja snajperima civila, što je kulminiralo aktom genocida u Srebrenici, izrečena je presuda. Presudom je utvrđeno da je udruženi zločinački poduhvat Karadžić sa saradnicima pokrenuo još u jesen 1991. godine, da je on trajao do novembra 1995. Dakle, planski, sistematski, organizovano su pripremljeni i izvršeni zločini kojim su stotine hiljada Bošnjaka i Hrvata protjerani, a tragovi njihovog postojanja, vjere i kulture izbrisani. Presuda Radovanu Karadžiću je najznačajnija presuda za ratni zločin nakon presude nacističkim vođama 1945. godine u Nirnbergu. Presuda Karadžiću ima sve elemente i težinu zločina, naravno na manjem prostornom obuhvatu, koji su procesuirani i u Nirnbergu. Neki tvrde da u ratu u BiH postoje 3 istine. Može postojati samo više poluistina. Istina jedna i ono što je njoj u ovom nesavršenom svijetu najbliže jeste viđenje, prosudba i presuda Haškog tribunala. I ta prosudba i presuda je ipak ljudska i na nju su očigledno uticali politički interesi i procjene. Presuda nije izrečena za genocid počinjen u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Vjerujemo i nadamo se da će ovu nepravdu ispraviti žalbeno vijeće, kao što je to učinilo ranije i u među presudi Radovanu Karadžiću. Također, iznenađujuća je tvrdnja da su bosanske snage gađale vojnike Ujedinjenih nacija, ali i teritorije pod vlastitom kontrolom. Biće zanimljivo saznati na kojim dokazima je bazirana ovakva tvrdnja Haškog tribunala. Ova presuda je važna za žrtve, važna je za Bosnu i Hercegovinu, za region, ali i za cijel svijet. Ne postoji kazna koja može biti niti približna satisfakcija za žrtve u Bosni i Hercegovini. Ipak, ovom presudom je civilizirani svijet pokazao da razumije njihovu patnju, da su osjeća s njima, da je pravda spora, ali ipak, barem djelomično, dostižna. Presuda je važna za svijet jer je poslana poruka da niko, pa ni lideri država poput Miloševića, niti lideri paradržava poput Karadžića neće biti oslobođeni. Ovo je obraćanje predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vojvodina zaslužuje zaista mnogo bolje i da zaslužuje vladu koja će čvrsto sarađivati sa vladom Republike Vojvodine, vladom Republike Vojvodine. I složili su se sa našim 4-godišnjim planom u oblastima u kojima će Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Vojvodine čvrsto sarađivati, a to su svakako poboljšanje stanja u zdravstvu, poboljšanje stanja u obrazovanju,